na nsɛn mmɔfra ɔmo aba no ɔmo aso ɛyɛ den papa esan sɛ story ɛnɛ yɛn nsaka ɛwɔ fidie mu ha sei no yɛ maame ne yɛ bra abepie mu ɛwɔ fidie mu ha sei ɔmo de ɔmo asɛm abɛdan MFK ɛwɔ Lawson TV anaasɛ Lawson FM so na ɔmo asɛm ne sɛ ɔmo baba efifie na akwadaa no ɔmo hu ne kyira kwan ɔmo afɛfɛfɛfɛ ne saa akwadaa no emfa oyi bebisa sɛ kwan bɛn so anaasɛ abɔfra bɛfifie na ɛwɔ botaye nti a ɔde fifie ɛne nti yɛ kyɛ so yɛbɛkɔ ne akɔ akɔhwɛ video no ɛde aba sɛ bibi ɛwɔ hɔ no ma anaasɛ maame no anaasɛ papa no ɛna ayɛ akwadaa no bibi ɛne nti ɛna akwadaa no ɛde fifie di a yɛnim ɛne nti yɛnkɔ ne yɛkɔhwɛ video no ɛmba yɛba na ɛde bibia ato a subscribe na like na fa comment nso ɛbra comment section asese wohu akwadaa no ɛwɔ baabi a wobɛtumi ɛde comment nso ɛde aba comment section oba pefro sen Pacha friend Janet atontono. Janet anopede na donam Anopede bako. Eko 2 weeks ni. Eko 2 weeks ni. Na me baba ya. Me baba ya. E friend na wo me da pa. Oko school or Santase deeper life. Nto so anopa na wo dwale ye. Wo dwale bi no mani sika na okoye. Intabo be 12 ye wa no hu se ne badama ne se afre ofre ya ada na wobna power ma school no so obayo wa ba na me mani sika keton de ofro bus ton de obafa trotro no wa ba nto aba no so o mayo wa na me sister obi e frefre line e kɔ nso wonfa wo fra kwa wonfa bebe ebusiafo wo biara obi afre de enu keto ba ko na ofre na ofai wo hanya so wo kolongo wo ye den wo hono ma ase me ye galamsi me madam fu bi na koe no ase na o ma me wo boa na wase dabi wo ma me wo musika wase wo ma musika na ase ntina wo kwa wo nkara ene kire bia wo wo no ne ya mmla ho ho anu akate ko no ade eche ya fra kura ne enu ba ko wo nkransa na no so frɛ o fra no fa na se na wo mi na wo wa he wase mo konongo o ye den wo wase bebia mi gina ko minim wo na se na wonim ho no no wo no ho na ko wase madam fu bi na wo de me ko ye friends na obu ni din de minim ni din de mi rafi na se na wo ma me mo wanya o hwe wo hwew e ma osika ko school ye bibia na de ntina wo kwa wo nkra wo ma me wo gina so no kate no ano no ofre mi de odi machi mi no so frɛ no o frɛ na mumam lol fe na memela minisika ade mumam 50 cities kura na me be lol fe de aba na me nua na se yo mate na nsu oto ade achi a wo de sika no be sende o ade achi a jo afra na kura so wonfa so mum me dem de sika no sende no 100 cities se me no broken line ba me se me sende ase abekɔ me de sika no sende me friend kura be sinne me kuro mpo wa block me kuro me frɛ kɔ nkobi wo ankasa wo ba no me patchan me ankasa kura ada na woni ne won tokwa bia na me no no ni hwe onye ade bia e bia me bisa o question na to bo me wi a na what question na say no we yi ano me patchan onya nya suban boni bia ma won kan ya e de abufu aba fie nti no de abufu ko mle bi e ko be se last year no yes ade no o ye de ade wo pie sa ko school wa mafie na ya wada to ko ade che Friday no wo ba school to ba ye na wo ba ko wa mafie fa so no ko school ti e wona ne se ne friends na wo mi no wa ba school wa ba enu ye ko ye police station ye bibia ntadu ba bi kan kra yi ma report ya ma police for kra da eti anu no di sen asa na wo ba fie wo ko ya wada de che Friday na no ba ye wonya mfie sen 15 ye friend sen na wo mi da pa na wo mi da pa oko school wen Santase International School se o se man say why confuse kura me ka school ground ka o se friend Santase den deeper Santase deeper International School o jina say form 3 wo ba ba churo JHS me ba chan enti say nka mutimi any teachers no collaborate mo bi say teachers no teacher for that no yes ana de chi me ko ho ti me ko ho no teacher say o friend na wonfa onti na dan fo no school mo no mo no na friend na o fai nto o fai na mo busa ne say Naomi
wa he was so wa kra sano ka che chichefo no o wa he so wa kra no say wa kra ye de examsu ye yegu achi o wa no akate ko no wa nkasa bi no akate no o mo frɛ no frɛfɛ wa amfa bi asem o wampena Lancy we yes ade ne de ebisi yie wo mi hu so we de asiem so dia me time no be man che na okohye ya na me ba try okay tu be makro yeah hunu ba me blai mom ni wo fa mom ne 13 ya na ko be makro ne ma me de wa confused ma me mra won chen be man na okohye ne chen last year no mu hu be makro sorry the person you called cannot answer at the moment. No ye taxi driver mon kwaso an frɛ no kosi so obefa ma hu ba bia wote te say no oyira ye no ma contact be man no ma try say mu be hu be man no sisia no ya missing number bi so a na sa guy kro ya na de na kwa akohye ba bi bo na atodwe mo bisa mo sa ye mu say hu sa but at least kura ne say ofo obi di share kura na say bia bibi sa na o so ma ne ba fi ye mfa ne say wagimi ye mfa ne sa ye mfa ne sa nti mo no ene se mutu ana mo na mo hwehwe be ma ne fie sabi Ghana ha nya obi ananim nyansa enti ye mfa ne so ono onim nyansa mo na se mu chi ni hwehwe be ma no na one thing say last year mu ho na opie no ye senke be full up e de akọ ba bia woni ne koye no ono no e kire se ba bia okoye no se odi anim ama yakọ ho a enya de a obehu ho because se okọ ho anajo it means say mpese obekire ye the particular place a ono ne ko wo fancy ni suban te sen se me ka se bia obi a oye gidigidi ne ayi a na metwa ntro o kasa woda din but on se nipa de e train te se bo friend wa pa hu adwen a odwen oye memasem apart from eno na last year woye no se me ka se bia mani atwa no so se one be ma na metwa ntro wow ma report ya ma police oyira how many months ni oyira Thursday by 2 weeks 2 weeks mo frɛ na ekɔ ebi ni se producers e fra e bom saisi mo frɛ na ye nhwɛ ebia na agya mo fa the pictures no sungu so police extract ni bibia ye display in tentem na ye nhwɛ se on peki a ye nhwɛ jantum mudi kan frɛ mo so we oso konongo ena na ma me frɛ no so wa akra ni teacher ni no so akra sorry the person you called cannot answer okra won sheda nim kumasi yesa serious okakasa ben okatwi esan kafrafra esan tebrofo kakra okay nti on da so no o social media me ba chwan e di be no de wo ho wo se ni TikTok account ni twe mic ne ben wa no twe mic no aha fa ben wa no ma me TikTok account ni e den wo se never give up hey sembe ni you see if you should never give up na TikTok account ni never give up eno na wan ka se wa hu account ni da me offer se ba ko nursing trainer boga okay nti ono na me busa na o se na account no but never give up yeah me ye full up say ka me hu but ono wan ka se no wan fa ne repeat anto the profile ho nti e be din se obehu se never give up no e akra we anase nyo ono a santasefo kumasefo akra konongo baby akra ya bodin se ohye na ni die ma ye nyina ye nhwe mo ne ma meti he ma me no aye confused okasa kra wo hu baby ekwa akosi okasa ensi so ma me wo ma ye sen achom ye tre we peni anase otoso sen payini no wasunyan ma me kasa gu ade ni mo ma me payini no wasunyan na we otoso sen 2 na last bonzo 3 years payini was 24 years na was no ban montam ye kama pa mama me nya na hwio Lawson FM udi jaisu no na kasa mame why se se aduru ni bre de se me yin bibia ne hofadi ho beka me nya na hwe ozo no offer ni o me de se me car no kra me use taxi edi se me twam kra na car no ma nyina kra na omutumi pa me ofa na ekono especially kitu na wabo aben pepe nti me oha na metena medidi me sister mu ye aduane oha na metena na madidi nti se in case bibia ni kra na se o ka kire ne maame na ne maame nya mfa ma na me ni nipa oba be den
obeka che me abusia technicians me pa mo police ama kwan say akra ne declare ne missing eti yentwuro ne din no enwu ne picture ne so sei na yemfa missing ne nto ho yemfa production line ne nka ho obi a wahu akra we e wo ba bia no mesra wo betimi afre production line no 0247 848052 0247 848052 eno a production line me pa cho say bia when you twa baba wa ne so a ne picture ni hia papa this time na your picture no police for ntwere ekura mi hu momfa picture ne nto so na akra na wayira ne momu ye hia no na montwero missing no engu na ne so na momfa production line encounter obi a wahu no yemfa ne mrama me bonidin ni biem bebacho na wo me da pa eti na wo me da pa yemfa ne din no entwero ngu so na yemfa missing ka ho nti ba bia obi ahu ne bia no ye bia phone lines no betimi afre na ba bia wahu se wo hye se wo santase ebi krampo wo hon ma kra bitimi yira sei enso na area wote ehwa na wo hye ebetimi abasa se epom ho a ida se santase ayinema kokoben kochi nkransa pachi trede sa kwan no so ebia na ho ba bi kura na wo hye anasa konongu na wo so wo hye galamse ase no wo yo ba tan akura we ya ba won chen wadi be ma bi achi abehye wo fie na wahu na ani die mu ye hwehwe no ye hwehwe na wo mi da pa timpacho numbers ene ye de ye adwuma mo fa nguso na menye announcement na ye mfa few calls ebia na obi ahu ba bi a wo hye ebia na obi ahu ba bi a wo hye eti mesremo ani die mu ye display numbers no na callers ne frɛ ma bi phone lines no enti ye display ayisi wa betene wonsa enso wa nkyere me hwe okay dada na 03220 09665 03220 09621 good morning any die mo fra lower volume no say TV and answer radio no lower na tie o ho e wo phone ni mo say de be ya e ma feedback good morning good morning hello Hello. Beme na mpacho mayenti ohun baby a wo hye. Thank you for my mpacho make. Ofa no pay ni abre papa nti mesra ma wo ba yenko ni straight. Good morning. Good morning. Beme na mpacho wa hu no. Mpacho besa me ka bifa. Besa me abusia yeni abre yemre phone lines se kire wadwen why eti baby akora yi hye ne ma me ti ni suo ne wo fa ni abre wo mani eda koto mo jamesra mo wo mani atai kokko wa enye adwenkire ne saa asem na no pai yeni abre papa na wo mi da pa ye hwehwe no good morning yeah rade me fa calls me no say still mo alo wa na ntie mo ho na ma me feedback a yentimi nya adwuma ne mo amaami emani hu ne ba da meka ye lower volume no ansa ne yakasa e wo fun yi so me ka hello hello say ya antine ya mi phone lines no hello hello Mommy obi ba yira afa afre e de ama abaketoa na odi edi agro hello chese ye bie phone lines na wuni bibia ka yenka se frɛ mami ye ni abre ne ba yira ye hwehwɛ ba bi akra yi hye mesi wahu ba bi akra ne wa na wa frɛ na we mi da pa sa wote yenka brafie wate sa opese wutu kwan wutu bata ukọ nkotidwa o ma me beja kwan na odo ukọ why ene nkura maba mo ho yam de too much hello 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 beme na mpacho mayenti o mpacho mi no konongu zongo timi bacho wan kasa o kasa free he isi ande mo nkoko uhu ne da ben anapeya
Konongu Zongo. Okay. Medase abusuya Konongu Zongo for amutie ya. Any dear mo fresh someone who na mon so ni mu kwia. Enfa police station bia ebemo mo fa ne police station na yento aso free honom. Hello, good morning. Hello. Hamdi Ibrahim was some callers will not make it to heaven. Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Pacho enemy who know Swami Jomo. Agrona Woody and answer when you abere. Many ablepa. Who in a time, bay? Area more and I'm a toy and I'm a blame mammy. Sabri cry on no pound until we are time, bay. Pacho says, what's it ne? Who no? And I see a real more time, bay. Area more no, me call Swami. And ne? Ah, it is a boss, eh? Above 11. Until 11, I am no pan area. Pacho no cross and make a chono. It is a call on a question, bra. Why? No question, bra. Aye. 6.3. Pacho, you must say. Answer more. Good morning. Hello. Oba Pampa Cholo a volume no na yentio. Hello. Hello, Mama Sufoma. Oba Pa. Hello. Oba Pa mayentio. Lawson FM 96.3. Hello. Hello, Mama Sufoma. Oba Pa. Hello. Call us in I give up on you. Minim dente ya na mo sheda eye bibisa. Show na ye na nya agro na ye di enipa ba yira. Sabe wa wuti fie a wo fra lower volume na ye nkasa no. A wo ya so den no, wo ba yira sa na ye behwe ne aboa o. But ase agro bi na mudi ase mudi nipa ho few. Call no ye se wo frɛ na se bi wuni asem papa bi aka menfrɛ. Ah, aden. Hello. Hello. Ube kwom no na ye wo bi a wo hu akra yi. Ah, wo pe kwan afrens ma hijack line no. E na kurududu so maso den. Bema, meet you. Kasagu ade ni mo ma me why. Inside here ya na my sister frame. Say madam fu bi afre no. Say wo hunu wo Konongo Zongo ho. Oh, okay. Nti omo wo Konongo Zongo no. Yesro mani die kwan so. Na say wo ma di kan aka kire mo no pai. Eti kola na. Wo say wo hunu Konongo Zongo ne betimi aye no kre. Yeah, nti yesese omo mutie Lawson FM ene Lawson TV no so no. Omo modern na the nearest police station bi e wo hono no. Omo ma ye nsanye. Enti Konongo Zongo ene yese akra wo hye. Wo sister na ofra no pai no. Okasa fi he. Ayere na ne wo no tano so. To ede na te say akra no Konongo Zongo. O se nadamfo bi na frɛ no efiri hɔ nom sɛ enti adamfo kro no on frɛ na nka on pɛ mema nka ne ho no om nso ni mu fa nko police station maye what I say nti I see we dey mon pick calls no e wa kire mon pick no wa kire bia na ye benya concrete information bi e de afa ne ho why nti maame jani sutia ne ye be hu no why we nya obi a na ache no okonkotidwa nti de nya abotre ye be hu no why obaba show ho den why free papa 2 years you me na ma shade sa besinde one city ni papa ko ni school oko na so wonni ma de a e de wie me de ba ko to adwuma no wasu maka mo na me manya call bi wa me ba hello Konemfa enye adwuma. Nti mon kan kire nipa ne se yafa no afidie so. Nti won kasa ne yente ne nka. Hello? Good morning. Good morning, my dear. I see mon san check lines no. Oma airfriend no callers ne a hijack line too much. But omonso so nkanse papa bia de ofra kanse mpa no ne ya blocking ne de no. Mo amofra bebrebe nyina obi ani wono mo a wo kanse bia kire ye but de obe kanse mpa no ya blocking no.
Simon Sanfre number na mo de na ma me no minim asemo a opeso oka. Obi so hu ne 10 nti mo mfra sa number no emfa ne nto so. O se 10 ye wo hu no okonongo nti akra no konongo ene konongo zongo epom ho no hye. Eti konongo fo mesrɛ mo mutie ya munkoso ni musesia emfa ne ma the nearest police station. My Lydia. Mami, I say ya na e mata ya ya mobo. So and then kwada na ya ba no mami hu na de kro mo hwe no wi ase o. Sese akwada wo school. Ya wo form 3 ya wo ba be so ya why na 2 wo fu se tukwan kokonongo na kwa ye den. So ahunu akwa ye sabi die bebre ani sika eno nko a na omo hwe ani fa ahudi na chese wo na ma na mema yi fa no na wo kɔ ha obi a kache no obi a nya ne hwe na no ane so wonam musa ema ya no monto mo bo ase we nyina chi no so akwa nyim so de ani obehunu fie kwan abo wakwa nyim sesi a wobehunu fie kwan aba emrantie nso a ema ya yi ba ya na mo age wo masie dem no kwasem ni ahomete ma ye se obi so hu no konongo zongo anopa 10 ya woni boy bi na nenam. Imagine so ahunu abrantie a wo no ntinka wonu aba nka abeye ne sa nti yanchi woni boy ni nyina ne amfa wo nko police station ya mra me fire ade mo matan ye ya dodo ene mrantie ne maba aba no wo hunu aye edie nko anu omu hia dini sa na je se woni na kwa akopa a wa che bi adi na wo de ne te wo na no anu no da mo tete mo maame wo ko school wo huri dikai akokono wo kope de wo so ahunu nti ya chi a ya nche boy no so nka ho se se kra wo behwe na maame bi so no so ne ba ne boy no wo behwe no so ta agire mase na akoya ne de no ho what wo maame fuo bi so timi yesa enka akoda yi ba ye enka wo maame no he abaya wo ye de wo ha sei sa ka wo ko 15 years. I'm sure be friend and say masse. No amana no anu aduane ama no. Nsem hunu nko a. Ani nti maame ye bompa ye say yensa be ka akode na maami akoma ato ne yem. Mate maame da se. Ewusia mi do bi ase so jibre ma ye kohwe video ne e ba ye hwe se na. Ye sister ye maame eti nisuo e wo fidiem ha se. Sisi ankola o ma ba no. O ma so de uka one na o ma ka 50. Uka to the end ye wewu akola wetimi efifie o ma be jinso wo school mo wetimi efifie kasi wo ko school na wan ko do school gate anumpo e ma teachers for ko ehu wanim na wadom se wodanfo se unkoja na monko galamsey site ukoye den wo ho enye se o ya akola wa wo fo nhwe wo ma me hwew o hwe yie te beba ni se na obedi wadanfo echi akọ galamsey site to me need there akola na wedwane efifie because akola yetimi fell utimi pick cord there dwane na wedwane efifie but abaye nim se akola na yera odie ahwefo yemboa na yehu akola ne kira kwan isi a police for the abetu montis akola no wayera nti yenhwe na yehu bebi akola ne kira kwan ewo si wehu no ewo bebi obetimi edo comment so e dey aba comment section si ade akola na nkasa so wo bi nchen yo so obi e na beti akola no sisi am ye nim na wofo no yesre akola si so a sa phone social media no nkekaye no mumma akola no entwe omhu fi sa nyama no akola wo TikTok account edien na oye wo ho edien e na wo ye wo ho hwe akola fe ti awofo no yesre akola ni di mani phone akola on wie JHS wo di phone e ma na yede ti si akola e wo SS kwa no ebi mu kwa keypad na akola ketwa a on wie JHS maame wo di phone e ma akola na yede sometimes na e ka say or maybe meko hasia na ya ma friend ebisa no open sa aya fa yam e man no use at least yam they want me fan ko social media so why you so why den you but report anya ne say why you went to there
yɛhwehwɛ no nti yɛtiefo anasa ahwefo yɛsrɛ sɛ wohu akwadaa no ɛwɔ baabi a na ɔde comment aba comment section na ase na yɛtumi ahwehwɛ akwadaa no akyira kwan yɛsrɛ awofoɔ no efutuo ɛna mede ma ɔsɛ yɛsrɛ mɔmfa phone ɛmma nkwadaa no ɛno ɛna ɛsɛ ɔmo because according to ɔbaa no maame no akwadaa no maame no ɔsɛ akwadaa no yɛwɛ a first one ɛne deɛ bɛrima bi hɔ ɛna ɔkɔhyɛ nti phone no ɛsɛ nkwadaa no phone no ɛsɛ nkwadaa no nti wo akwadaa hwɛ time ɛsɛ ɔde phone ɛyɛ de ɛma no wei ɔyɛ too young sɛ ɔbɛkura phone too young sɛ ɔbɛkura phone nti deɛ igu so ahwehwɛ akwadaa no deɛ hwehwɛ deɛ ɛbɛhwehwɛ no yɛbɔ mpae sɛ Nyankopɔn boa yɛn na yɛnhu akwadaa no kyerɛ kwan na biribiara ntumi ntodi because the way maame no su no ɛyɛ awerɛho nti yɛbɔ mpae sɛ akwadaa no deɛ yɛnhu ne kyerɛ kwan na biribiara ntumi ntodi aha ɛna medi mu ebesi na meka wo sɛ aha egu so ayɛ Emergency Ghana TV so subscribe na like na fa comment nso ɛbra comment section ase edi a medi so ane kɛkye maame esi ɛnesen yɛbɛsa nso. Have you ever tried to buy something online only to get scammed or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.